Kembali di Pro Session 4 tekane kedai list of rejected list for nam ta candidate keep apply menega post government LP assistant teacher kabare po Shillong magane SDSU Shillong tena po Shillong candidate kipa mi rejected list kidon hadu lais pa arab san ngode ke babun tam nambaro ki subdivision dan do lais pa arab san ngut te hangne ki apor hadu news ngi ladadon ki bakwa ban object ne ko aban complain nam ta kine baki mi rejected list date Shillong 6 kane lapan mi adu ruterik jong November te la ban yo ya kane po notice board jong office jong SDSU kebre po Shillong te ki bakwa ban yo te sa la ban nek page na po office ru bat ha kane reject list ponam soi ki don ki bam la ban shai pha kam clear pha ka dur te la le te shu page tang ki basai bala ban yu hangne break don kumba lais pa arsan ki candidate ko mi rejected list te sampai jadi keteng we po we hangne kat bala ban itu patang ko we la kan mau ba ki badai jong ki biat mau kan mau ba ki badai biat ki badan tanga biat kun ba la tikna be la sure be ba phin mi bi ha ka rejected list te bla don ye ka dielet te baro kin yo ben eligible kin long eligible ben
Tes pej bah kini ru kini pada kim pak don ka DLS ke MTED reki apply takada kilasha mi rejected list the no DLS having BEd with PDPET the kim pak don ka DLS pada ki apply tim rejected list ni tim nak le ban yun marba kam penbiang iki padon kam bere bar kini post no DLS having BEd with PDPET no DLS having MTED UP take depend of submit dia ka MTED LP direct submit dia ka MTED UP telada kini kiba nang la ban like clarify la del ne object la submit paper la submit yang dak way dak LP la dak don la submit dak ka MTED LP telada kim don tem la le ini gue all the professional certificate not submitted inshallah di ben submit ke professional kam submit no di la don di la Nero MTED UP instead of MTED LP itu lah bakal average no delete and average. Sekarang mau kita mi rejected list kena yuk por kita yo yang buat bah hadu kadar terge nang yuk por ban kadar kadlai kadsau. Mari ai news ni nabo par release kan ni te release review new pra naik pok rei kadar kadlai. Sekarang mau man le ke kam. Thank you jemput tip. Kule shubun.